Babae, ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, tatang. Babae pa'y laang mat. Di pa'y lalaki matimpas ngay ko. Tapno balsan nanto ti ama na inton dumakkel. Nya ka dinday ta nga ibagbagam, anak ko. Katwan mo, tatang. Pinagtalikodan na kamin ti awanan bain nga ama na. Kalpasan anaala na ti kay kayat na. Pinanawan na kamin. Adalat na basol mo. Talagtalag ka adagos kinkwana. Nga uray saan mo unay nga amam mo. Nasakit tinakam ko iti day ti atao, tatang. Ala, lipato mo day alalaki. Saan na balay? Taada to'y anak mo aliw-liwam, anak ko. Taripatwang manaimbag ti anak mo. Agsubli aki di syudad, tatang. Inak manan agtrabaho. Anya? Ay saan mabalin Kan anak mo lang, pumanaw ka manay. Saan mabalain? Bantayam ti anak mo. Di mo panawan, takaasim ay. Ngam, tatang. Ay basta di ka pumanaw, Mia. Di ka lamasyan iti anak mo. Maladaga pa'y laang, ngam panawa maun. Kasano ang mapasusum ngay no panawam? Di agdede iti buti. Ay saan mabalin? May mayat mo't lang no si ka mismo ti pagtaudan ti gatas na. Nagsakit ti pamayan ng agdede kanyak. Nagrawot pa'y. Ay kit talaga akasta Di ka kit agyaman ta narawot nga agsuso ti anak mo. Mas delikado no saan nga agsuso ti ubeng. Ta sigurado nga da problema iti salunat na no kasta. Kasano nga ron ang makatrabaho no jak umadayo, tatang. Saan kayo nga agbisain no siyak ti kadwayaw? Amaw no kasano ti kinadiskartik iti biyag, Mia. Apay, napuuta mo na nagbisin ka iti sidong kaw. Saan pa'y matkit di? Ngam ti kayat ko, makaigamak iti adu a kwarta. Tay agsweldo tatang. Basta saan ka na pumanaw. Dito'y kalaang balay. Tau awirem ti anak mo. Siyak ti manggad iti pagbiag tayaw. Adda tay pagtagilakwak iti natengken prutas iti palingkay. No kasta, balasang manen ni Mia, tata? Ket kaslakastan gabay, baraw. Tapi nanawan kit nga rod tay nakasikog kenkwana. Mabalin nga tate agarem ken kuana, tata? Ha? Kayat mo ti anak ko nga uray addan anak na? Wena, tata. Saan nga umdas atubang day ta kanyak, tata? Idi pa lang amin akras ko ni Mia. Suplada ngamin ide. Saan siguro na suplada ita? Taddan anak na, tata. Ay ket padasem baraw. Tano siyak lamay sa. Kayat kalaunay para iti anak ko. Tanasingpit ka abaraw, gabay. Sigurado ka, Gabi? Kayat nak nga uray andan anak ko? Wen, Mia. Agayatak ngamin na talaga kin ka. Sa bagay, amo ka nasingpat ka. Ket pagyamanak no kayat laklata nga uray andan anak ko. Nakasaganak amang ikalay sakin ka, Mia. Nulaki di ta kayatin nak. Wen, Gabi, dakkel dinamnamam kanyak. Ket jako nagpakipot pa'y. Aklunan ka itan. Ha? Agyamanak, Mia. Pinaragsaknak iti kastang imbagam. Di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Isong agkasarta ko mga rudan. Apay, ada ka din urnong mo abusbusan ta nga agkasar? Adamot tarakan ko ababoy, Mia. Ken ado ti erik mi. Takap apit mila idinapan alawas. Kasta ka di? O sige nga rod, ilakom to dagi tiyayan.
Taigatang ta iti maaramat inton kasarta. Ha? No kasta? Agkasartan, Mia? Wen Tulagin tayo nga roden ti kasarta. Ibagak kadag iti dadakkel ko. Tadumanon kami. Saan pay? Ila kumpay nga umuna dagiti baboy mo. Sa tay to pagsasaritaan ti panagkasarta. Ha? Apay nga ilakok pailaan. Kat dayjayan at maparte inton kasarta. Saan? Agpakaitartan tulatan. Nalaklaka ti magastos. Anya? Siyak to ti makaammo amang i-budget, Gabi. Ay kat, dumanon tayo nga roden Gabi. Saan pa'y nanang? Ilakok pa'y dagiti baboy ko. Inton malakok, satay to dumanon. Anya, apay-pay lang nga ilakom. Kunamot ni Mia nga agpakitar tayon tulakanon. Nalaklaka ka no ti magastos. Oh, nga ta? Manungay ti magastos, anak ka. Jak mo nanang. Ngam basta ko nanamot ang nalaklaka. Kan pati ka no ti Eric. Mangilako tayo. Akat anyat iluto tayo abagas, ngay no ilako tayo ti Irek, anak ka. Ni Mia ka no ti makaam mo nanang. Ada ka no am muna pangalaan na itimakan inton kasarme. Anya? Kompleton to kanon nanang. Ada cake, litson, kan naduma-duma aputahe. Naalakat siguraduan nyo lakat nga umdas para kadagiti tumabuno at tao. Uy nanang, ni Mian ton ti makaam iti amin. Nasaya at imay kagabi. Anya ngay, nalako mo ti baboy mo? Uy Mia, Yag mo nga rodan, tain nakasarita ti pagpakiterak. saan tayo kading agsasarita nga umuna? Ayabak ni nanang ko. Saan pa'y lang nga ita? Sige, yag mo tarumwarak. Aywan, awan ka di papanam? Awan, Mia. Tatalaga aginagarak ti umay dito balayo. Pakibantay mo man nga rod ti anak ko, tarumwarak, ha? Ha? Sige, Mia. Agyaman, nak. O sige, yag mo ti kwarta, tarumwarak kon. Di kagbabayin dito balay, ha? Agluto ka iti kanam no mabisin ka. No kasta, nagawidan ni Gabi, tatang? Wen tamalamay. Pinagaw-awer mo mutan jay nobyaw. Sana bali ta kayat na. Kay, anyangay dagita insangpit mo nga agdudo mga appliances. Akin kuko ka dagita. Appliances tayo, ginatang ko. Mausar tayo dagita. Nangalaam nga iti gatang mau. Diyan ni Gabi akwarta na kanyak. Anya, di mo dayay ti pagkasaran yung tukuma. Uwan, tatang. Kahit apay nga ingatang mo iti kakastangay, anak ka o. Anyat aramatin yung tungay. Gabi, uray saan tan nga agkasar. Tanagastos kumatan ti kwarta. Anya? Sana bale, tagdan natamat. Agasawa talata. Ha? Agnaagtan dito'y balay, ta dito'y tan nga agdan na. Diyak kaya ti balayo. Iso dito'y tan, ha? Sige Mia. Kasanon ti kasarta? Baybay ampay laang ti kasar. Madanon tulat ta dayta. Basta agdan natan kas agasawa, Gabi. Pasensya ka ni ti naramid ti anak ka o. Gabay baraw. Ginastos na mo ti pagkasaryon tukuma. Sana bali tata. Tamausar tayo mo tinangigatangan na iti kwarta. Nakababainan kin ka. Damdamo yo pa'y lang agkinaawatan. Katkas jaya, ti naramid ti anak ka. Ay ayatek ni Mia tata. Iso ajak tuguraan. Kanjak maupay iti naramid na. Agyaman ta inayat mo ti anak ka. Nakasaganak ang mangipatag iti anak ni Mia. Ibilang kumutin kaspudpud nung anak ko. Makapasikur mo ti kastoy abiyag. Awan pa'y makukwartamot. Pasensya ka na. Taawan pa'y kwarta. Ta sa anak pa'y mo't anak kaapit iti mulak anatan.
Pampanunutak nga ron trabaho man ang Gabi. Ha? Iso akit dawag ti kooperasyon mo, Gabi, ah? Pangaasim ta din naklapdan nga agtrabaho. Palubusan na tapno makarunong taadagos iti kwarta. Pagtrabahuam nga, Mia. Katagsapulak ah. Apay no siyak langan ti sumapol iti trabaho. Italag ko pala iti sabali ti taltalunan. Ay saanan. Siya kung tanarigat ka makastrik iti trabaho. Tadeg ignorantem. Mia? Sorry, iti pa nagsasaok. Ngam ipagbagak lang tagpaiso. Saan ka ngayon insultuan, Gabi? Iso di ka ko mamasaksakitan, ha? Wen, Mia. Okay lang. Ultimo cellphone, di mon sapay ammo tag-operate. Amok mo't basit Ngam tay kipadla a cellphone ti amok nga usaran. Ala, si ka nga ro timang bantay iti anak ko, ha? Wano anak ta kunak manlaangan, ta asawa nakmatan. Siyak tagtrabaho, ta sikat agaw awir, Gabi. Ha? Umawawag man ang ti chatmate ko iti balasiw tao. Hello, Baron? Hello, honey. I miss you. Baron? Kayat kundi agawid dito Pilipinas. Takayat ka na makadwa. Ay, kwa. Sigurado ka kadi nga awan asawa, Baron? Awan nga rod. Namin anumod ngayong bagak daytakin ka. Baron? Mia, labnak ka diya talaga. Kwa. Apay di ka makasumbat. Adan samot nobyam dita. Awan. Awan, Baron. Sure ka ha? Ay well, pawitan kay ti kwarta minton bigat. Tapno dalawans mo. Talaga? Wen, basta umikat kan di ta pag-iinuman a pagtrabaho am, ha? Pangalaak nga iti kwartak no pamanawak dito yun. Pinulan na pawitan ka. Kayat mo? Uwan kayat ko, Baron. Umawag man na ni Baron. Hello, Baron? Hello, Mia. Inkanto irwaran ti kwartam. Tapinawitan kan. Talaga? Thank you, ha? Wen Mia, pat gan ka nga minunay. Awan trabaho kita. Iso nga agbabad ta nga video call. Kwa, mabit lang nga ron ta. Mapanak ijay CR. Ta ijay ti pagsaritaan ta, Baron. Ni, apay amasapol amapan ka iti CR. Kwa nga min, marangrang ni tatang ko. Nakaturog nga min. Mabit lang, ha? Mangantayawn, Gabi. Nakaluto akaw. Ayan ni Mia. Ada iti CR tatang. Nagbayag mo't ditan. Itay pay lasim rag dita CR. Nasakit siguro ti tiyan na tatang. Mala, urayan talang arod biitan, Gabi. Saan ka kadi ama pa nagtrabaho ita, Mia? Saanan? Imikata kon iti trabahok. Nagbasit mo ti sweldo kichay. Basit ngamin ti customer ita. Nasayaat nga rod no kasta. Aw-awirim langan ni baby. Tapno maipamaysak ti agtalon. Agmulak iti agduduma natang ken protas. Tapno adunto ti apitan ta nga ilako. Agaw awir ka pa'y laeng. Tadasar kak at trabaho. Ha? Anya manen at trabaho? Ijay online. Pag-iinuman mo't lakadi. Wenno restaurant. Ay na, ignorante ka talaga. Online nga rod. Pasensya ka na. Talaga nga awan amok kada kita. Basta online. Masadutak nga explain kan ka. Nanang, awan aramidin nyo ita. Awan anak ko. Aginanaak mamay. Pakibantay man pa'y nga rod ni baby. Tamapanak man ijay talon. Apay, jay asawam ngay. Napan nagtrabaho, nanang. Anyat trabaho jay asawam, aya. Pag-iinuman iti nagtrabahuan na. Ngam imikato ni jay. Imakar ijay online. Anya nga online day tangay.
Jak amo man nanang. Basta ko na naman nga ijay online. Jak amo no sa dino a lugar day ta nga online. Basta ijay online ko na naman. Isunan bibi ha. Uston man. Gabay, awan pa'y ni Mia ay Awan pa'y nga rod tatang. Nay, apay ngay. Rabeeng. Nanta sublatan ka mangisala iti apukaw. Umay ka na po, Wan. Makaturturog lagayam ti apukaw, gabay. Uwan tatang. Nariri no makaturturog. Aday ta, nakaturugan. Sige, gabay. Maturog kaan. Ta siya akaw ti makaamaw kin ni Bibay. Hello, Baron? Manutimpaw it mo nga allowance ko? 10,000 pesos amin, Mia. Mabalin ka di anay na yun ang basit. Ngimi na nga minti abang ko dito yung apartment ko. Ha? Kasta ka di? Sige, inton sumaruno. Agipawita ko ni tikin si Mil. Thank you, ha? Love na love ka, Baron. Kasta akmatkin ka, Mia. Urayam di panagawit ko. Tagdin nata. O sige, Baron. I love you. Mia, Mabit lang, ha? Mapanak iti CR. Kalaat asim makiti dyan ko, Baron. Ituloy tatag sarita iti CR. itay pa amadmadlaw ko ana ulimag ka, Mia. Gabi, masapul nga agbalina ka prangka kan ka. Ha? Anyat kayat mo asawain. Naamiris ko ngamin, saan kagayam nga ay ayatan? Anya? Anya ka din daytang ibagbagam, Mia. Ladingita ka talaga. Saan kan nga ay ayatan? Isong agsinatan, Gabi. Di na kumamot trabakan iti kasta, Mia. Masaksakit anak. Saan na ka mang rabrabak, Gabi? Agpay suti bagpagak. Sorry, ha? Ngam nagbaliwan tiriknakan ka. Kat, agyaman na kiti kinaimbag nga impaay mo kanyak. Kastamatan, iti anak ko. Paya pumanaw ka, Mia. Makidan na akon ka ni Baron, tatang. Kasta lakalakanakin ka ti panangisinam kin ni Gabay. Tatang, ni Baron ti makaipa ay itinapinta sa masakbayan kanyak. Denggenak, anak ko. Nasingpit ni Gabay. Ngamday ta lalaki anang isukatam kin kuana. Masigurado man nasingpit day ta. Duray man adu ti kwarta na. No agkonsumisyon kan tumit iti sidong na. Basta ni Baron ti kayat ko itan, tatang. Mia, Kat ibatik ti anak ko kada kayo. Tadi na amo nga adda anak ko iti kinabalasang. anya. Ay ayatik ni Mia, tatang. Pangasyo. Ibagayo ta saan na kasinaan. Ay, pasensya kan, Barok. Mawan mabalin ko. Pimanaway ni Mia. Kitimbati na ti anak na kanyak. Ipatpatag ko ida nga gina, tatang. Diyak kabailan na mapukaw ko ida. Adda kanun kasukat mo kenkwana. Ha? Diyak kanunungan tinaramid na, Barok. Ngem adda ditaan. Iswa pasensyakan. Tatang. Ulitag, Barok. Pasensya mo, ti anak ka. Sapay ko ta mapakawan mo, iti inaramid na. Oh, apay nga itakal a sumangpet, Baron. Parbangunan. Oh my God, na-dated ko gan ka, Mia. Mayat na ito ay. Anya dayta? Basta umay ka. Dito ay. Ramanam, Mia. Anya dayta? Di mo amo dito ay.
Droga na ito ay. San? Diya ka gararamat iti kasta baron. Ha? Ramanam nga na. Mayat na ito ay. Paragsakan na ka, Mia. O may kakit din ta maturog tan. Agaramat kay tigastoy mo na saan? Di na kumamat masmasan. Agtungpal ka nga ron titikayat ko. Nawatam! Wan, baron. Kwarta man, baron. Aglago ta pa tapno maadaan ta iti kwarta. Ha? Anya tila ko ta? Droga anya pa'y kuma. Kay kayat kon tigastoy, ngam ti agtrabaho iya bro. Agrigrigat kang agtrabaho iyay. May may tigastoy, tapagbiitan. Nakabutbutang matararamidang, baron. Pagbutangam kuma. Agalibtag ka, tapno saan ka matilew. Tama. Umayak man. Adda tao, baron. Tay may sa customer taytan. Inkapastragan, Mia. Nay, si kamot gayam, gabay. Wen tata, taumay ko man ikan iti gatas ni baby. Ay na, naggastos ka pa ilaang barok. Kababainan kin ka, barok. Sininaan na kan ti anak ko. Suportado kalata iti anak ni Mia. Wen taan napatagan ti ubing kanyak, tata. Uray kas ti naramid ti inana kanyak. Sana nagbaloy ti ringnak ka ni baby, tata. Iso apalubusan dak kumamang sarong karlatakin kwa na, tata. Ayun awan problema iti dayta, barok. Welcome ka akanayaw, dito'y balay. Ayan tigat gatanga nga, sir. Makatumtumara kan. Wen, mabit lang, sir. Mia, ayan ngay. Wan, dayto yan, baron. Wow, nagado gulpiak amin na itan. Agbayad ka pa ingaw mo na. Amangan mo't nukurang ti pagbayad mo. Dakkel agatad ti balor dayta drog. Oray mano, bayada. Sige. 500,000 pesos amin daytoy. Sige, alag. Ato iti bayad ko. Agyaman Di kay agtignay iti dakas. Ha? Ray day. Ingato yo dagiti imaya. Ala, kusasan nyo ida. Saan da kami atiliwan? Tangjak kaya ti mabalon. Yan da ito ngay naramid mo. At si kamot laang tinangisagmak iti bagay. Pagkawanan da kumano sinukir kayo. Nasulnitak ti ado nagkurangak. Sing sing nepasing. Ha? Nabartak man ni Lola? Doon mo. Kaniya. Janain. Hayamaw. Janain. Awan ni Nanang, Lola. Napanijay Plaza. Anya man tinaramid na ijay blasa. Masikog rumalan. Ha? Garampang rijay nga inam. Nagngato ti harapap ko kang kuwanay day. Ngam nagpasikog kidin ti jas kaya babae. Tirigat na awan may parang nang amam. Isu nga ampang jay inam. Anya man ti bagbagam ditan ako maun. Bakay, nabartek ka man nga minay. Kat, nagreklamo ka no nabalto ka. Agdaw-daw, ta kaya iti pagbarbartag ko ka. Wartak ti pagbisbisyok. Kanuray ti kang kanam, kwartak madlaang. Ay, siya kamin ti paggap-gapuan na. Ay, inkakit maturugay. Ay, sana ka makaturag. Isi ka ti maturag. No kaya mo? Igawan da kiditi ka nagtamabisinak. Awan pulutan may itaya na ginaw may mabisinak. Ay, igawan dak. No, no.
Sa dinaw, sis. Okay, o sige. Urayan dak nga road. Bye. Janine! Apay aya. Plansyaman di ba, Doktor Rumarak? Rumarak mo. Adalakad ko. Na kayon ati mang plansa. Neta, sakti mang ibabaon kang kasak mo tibaw nam. Kadangarod mo't papanak. Di kay makawawa taya. Neta, abda. Anay ko. Aping agsipat kayo ngay. Di talat paglaingan nyo. Timang kabil kanya. Wan ta sukir ka nga bain. Pasi ka sakit ti ulo ti papa ibaw. Kat, da kayo ngay. Adang arod mo't na imbag ngayon payo kanya kaya. Alaman? Pasig mo ta kabil timpal pala kamyo kanya. Manipod o bingak. Aging gaita. Tadan anak ko. Kabilan dak pailaang. Di ta kay manlangan. Janain! Kasarsarita ka pailaang. Ang pampanawan na kaun. Mabit man lang. Bastos ka nga na ka. Agpada tayo lang. Da kayo titimawida. Nika, ay na. Sukir at talaga. Bakit ka, Dura? Agbaliw ka kuman. Ay, awan ti rumba nga baliwak. Uray na biswak takwartak mag. Bakit? No awanak, agbyag kayo nga ta. Kat awam matrabahom, nonong. Di ka man kung bisita kanyak sika. Baybayan nak iti kayat ko nga ramidan. Tapanawan ko matiag relax. Enjoyak mati pensyon ko Tay di sa anak pa'y nagretiraw. Rigat ko amin na riga. Di mo kumamit sa winti kasta. Tatinulungan ka mo iti ang nagtrabahaw. Aglakla ko ak mo iti agduduma. Wan! Nga manomatlat mapaglaklakwam idingay. Agbabawi ka na kay asawa iti sana profesional. Nagkamaliak iti inaklon idi. Sayang di profesional na nagaram kanya kidi balasangak. Iso ko ba ti inaklon ko? Tapno dua kaming agpinpensyon ita. Dura. Mami, makapangpanganak iti ice cream. Kwartayo man tagumata nga. Ay, awang kwartak. Ingkamangan itin na po'y tapno mabsuk ka. Mami, kayat ko ti ice Di ka cream. ka di makawawat. Awan kwartak ko naklangarudan. Ingkasapulan dyan, ma'am, tayo so ti pagdawatam. Mami, Panawan nak ditoy. Mariribo ka nak. Nyamot ti kastabiyag. Awanan bay na talaga day siya lalaki. Ay no, masuronak manan. sino ti kapayo, mami? Panawan nak man ditoy ko nak. Ingkay jay, darsam. Uwan, mami. Awan bay day siya lalaki. Inalilaw nak. Kunana din ang tutuladan tinaramid ti ama ti anak ko. Inalilaw nak mat. San mat lagaya masyak tinobya na. Lolo, apay ka na yung agbartag ni Lola. Ay na. Bye-bye am ni Lola. Di mo ikaskaso. Apo. Sigurado, Lolo. Ungit manan nga ungit no mabartag. Umuwarak sa, Lolo. Ha? Papanamngay, apaw. Ijay ka roba, Lolo. Mabuti nga. Bautin nak tumanin ni Lola no mabartag. Naguyong. Janaw! Umay naman! Janaw! Ha? Apay ka di, Lola. Umasinag ka kaya. Tay-tay ba nga? Darasam! Jano! Umay ka man! Jano! Ha? Ay ayaban nak ni Mami, Lolo. Jano! Jano! Ala, mapankan ni tayan ni Mamem. Tasyak ti umasidagkan ni Lola. Wen, Lolo. Kita ang manti naramid mo. Sinsinanti pa nagkupin mo itibado ang nalabaan. Jakmat ngamin na mo, Mami. Sorry. Sorry nga! Talaga kit di manal ka? Awan mo nga ubing? Mami. Ala! Ulitam ako pinanda kita. Tarimaanam. Tano saan? Nakarkaro pa'y timaramanam kanyak. Nawatam? Wen, Mami. Wen. Ay, nonong. Apay na kami suot ka. Adabasol ka. Nita, kasarsarita ka, nonong. Anyat basol ko kunak. Apay kasta ka. Malatingit na naklaan. Dora, bakit?
Masyanak iti apo ko ta. Tapay manan. Gapo iti kinaulpit mo kini Janin nga anak ta. Jay apo ko ta, ti agsagsagrap iti dayta. Aniya. Apay aya. Anya manan ti basol ko. Aming nga aramidam iti anak ta. Ipagpakat na mo iti apo ko ta. Kanayon na bugka. Wan. Basol ko manan, nonong. Siyak manan ti sidiram. Bakit ka, Dora? Agbaliw ka kumamuteng. Sika ti silaw ti pagtaengan. Sika kumangaraw ti pagtuladan ti kakaisuna nga anak ta. Ang kinadakas mo't dagiti sorsorom kenkwana. Agdal na ka man mat. No agsasaw ka, kunamlan na hushustuan ka. Kunamlan adu ti kwartam no agsasaw ka. Ha? Makaliplipat ka manan. Siyak ti provider iti na ito pagdangan. No siya nagapu kanyak, saan kayo amangan? Dora, Iso di ka man kondisita kanyak. Tawan may tulong mo, nonong. pagrabangak matlata kas asawam ti mangpalagipkin ka. Ay, sardang ka. Sardangan na kabagbagaan, tamok tararamidag. Pare punsaw, awan samot mang ipaspasada ijay takseng. Ipasada ka. Ha? Sigurado ka, Nunong? Kabailampay ti agpasada? Ay, katuwin na, pare. Napigsaak pa, mate. Isu nga ulit at nagpagpakaasikin ka. Ipamanihom langan kanyak tay bakanti atak sayang. Sige ilakok ko man na jay. Ang nagbabawi may tay manggatang kuma. So sige, ipasadam nga ruday, Nunong. Ay, agyaman na ka, pare punsaw. Agpasada kayo, lolo? Amangan lumabannog kayo. Saan? Kabaila ka, Pauk. Kasapulan nga main. Tapno damot pangalak iti kwartak. Takababain kin nilulam. Awan pa'y may tultulong ko kinkwana. Amangan no agsakit man ang titumang yo, lolo. Saan, Apok? Di mo nga min ibagbaga, Tapno saan apumaisaw, Apok? Ay, wala niya. Apok, bagbagaan ka manay, Nweng. Urayan niya ti makitkita, kin mangmangeng mo kadalula kin mamem. Palabsem ko malatan, Weng. Di mo tultuladin dagiti madingar aramiden da, Weng. Wen, lolo? Ngam, apay nga tangagpada na uyong dalula kin mami. Kin, kanayon nga agapada. Panunutem latan abo nga laeng ti panakabannog da dagijay, Apok. Isuan na unget da. Saan damot nga agtrab-trabaho, lolo? Apay kumamabannog dangay. Ha? Kuha? Mabannog da nga agpaspasyar, Apok. Ay, unayain. Talaga dumakdak ka lang to'y apo ka. Adun dagiti mapaliiw na, kadagiti agina. Nanadura, ada ka di pangawi sa kada kayo. Ha? Siya dinaw, Helena. Basta sumurot ka kanyak. Napintas na diya nga lugar. Kasla ka nga day diya langit no. Mapadya samti mapan ijay. Ha? Awo na. Kaano nga ibalasang kaw. Katatan Paginanaan tayo pa titian tayo iti arak. Sa bali mati, buanatan tayo tadta. Ha? Anya day taya, balasang kaw. Basta, mapadya samto na. Ngamne, agbalon ka iti ado nga kwarta, No awan ti kwartam kat di mo mapadasan da jay. Iso nga masapul nga adi kwartam. Ha? Sige, sana problema na ita. Manaw, di ka sapulan. Nasaya at tadakan, Dura. Wala. Dura! Akas na tila nga masimang pait. Nay, akas jay ti asawak. Anyat mapaspasamak kinkwana. Kaslawan ni ti bukod na panunot. Sa bali ti aurana. Hoy, Dura! Anya ti raramidam. Ay, kayat mo, nonong. Padasam ka di. Nagmayat. Naguray ka.
May parit ka di adruga dayta. Amo magkayam. Ay, isagdeng mo dayta. Ay, apay nga sinigkawat mo. Ay, bakitan ka saan na makainaknakam. Hiyag mo man day tanonong. Ulita ka. Awan karba nga mga tipa iti kayat kong aramitan. Tabiyag ko na ito eh. Kan kang runaan ti amin. Kwartak ti pagbisbisyok. Nawatam. Sige, mga friends. Sumrag kayo. Wala na. Dito ti balay mi. Oh. Dito ti pangitunuyan tayo iti ragragsak tayo. Lolo, nabartag kasi mangpot ni mami. Nagaduda. Nabartag dami. Anya. Alaing kay Jayan. Panawandak di Troyan. Ala, umay ka dyan apok. Rumwarta. Darasam. Wen, lolo. Dito'y tapay laing ngagnaid, apok. Ha? Akin balay ditoy, lolo. Pumanaw ta ka din ijay balay? Way, napok. Ay, pasensya kan Nga masapol na pumanaw tapay ijay balay. Abangan ta, dayto'y akwartaw. Ha? Panawan tanda lola kin mami? Agbakasyon tapay laeng, apok. Way, uray sumagmamanula ang alawas, wano bulan. Anya? Ala, maturog tan, apok. Tarabeeng, maturog kan, weng. Wen, lolo. Good night, lolo. Good night, apok. No kasapulan na yadayok ti apokok ijay balay. Tapno di na masaksyan ti madingar aramiden ti inakin lula na. Aramidak. Jak maanawa dagiti dua. Iso yadayok pailaan ti apokaw kadakwada. Lolo, saan ta ka din nga agawit ijay balay? Saanay napok. Kwa nga main. Kanayon mo't lang awan da lulakin mami ijay balay. Sa bagay, kayat ko ditoy. Awan ti agong ungat. Way, napok. Napigsaak pa'y mait. Siyak timang paadalkin ka. Aging ga iti kuliyaw. Igaid kaw ti agpasada. Basta igaid mo kumamay ti agadal, Wayne. Wen, lolo, promise. Umadanin ti panagturpos ni Jano iti kolehiyo Nunaw. Wayne, pare. Agyaman ak iti adwan na itulong mo pare. No saan aga po iti impautang mo kanyak? Saan ko mapagadal ti apukaw? Ay na, awan ti rumba nga pagyamanam, nunaw. Kapinayadan nyo mo't tinutang yaw. Saan ko man nga intay? Ay na, dakkail tinaitulong dagiti impapautang mo kada kami, pare. Isu nga agyaman ak. Kat pakiuray mo lakuman ti balance kaw, pare. Ay na, bayan yun ti balance yaw, pare. Di yun bayadan. Tulong ko, dayay. Anya? Jano, anak ko. Kablaawan kay tinaragsak pa nagturpos mon. Agyaman ak, mami. Ay na, kablaawan ka po. Kat pakawanan na ko ma. Awanan, nakapsut akon. Masakit akon. Patpatkan kaunay, apokok. Pakawanan nakmat, anak ko. Nagbali na ka na uyong kan ka. Sorry. No jak imparik na ti pamatag ti may sa nga ina. Baasol ko. Bawatan ka no apay akasta ka, janin anak ko. Ngamin, di mo pulos narik na dayta kanyak kainam. Iso pakawanan na kumamot. Anak ko. Nanang. Nonong lakay. Utang miti amin kan ka. Nuapay anak kagraduar. Ni Jano nga pukok. Pasensya kayaw. Iti panangipanaw ko kan ni Janaw. Kadyak kayat may matangan na tinagalas nga aramid yaw. Pagkawanan na kuma, nonong.
Sorry, tanagbali na kasukir nga anak, tatang. Nanang. Hala, sapay ko ma. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw yaw. Ikarik, nonong. Uray siyak, tatang. Sorry, Jano, anak ko. No jak na ito ti pagrabangak nga inam, iti panagadal mo. Utang tayo ti amin ka ni Lolong. Ala, saan pa yan nalado ti amin, nanang? Lola, mga barwanan tayo. Tapno naragsak ti panagdidin na tayo. Papanam, Aida, apo. Ijay ili, Lolo. Adamapan ko gatangan. Di ka unay agpakpakarabi apo. Tama nga numakasalaw ka iti mangloko ken ka iti dalan. Wen, Lolo. Mabiitak lang. O sige, mapana ko na. Apay, di ka malamain. Nagkiting tabadaw. Nagpudot, Lolo. O sige, mapana kon. Anda akong diti hotel. Madamdamalaan. Umawagan ti foreigner at chatmate ko. Masapol nga tong palak matiti amin nga ipaaramid na kanyak. Tapno pawitan nakakanayon iti kwarta. Sana bale, ta video call laang mat ti pagnanaigan mi. Saan mat nga iti personal? Awan ti mapukaw kanyak. Ay, naimpaglakit yan, tanapintas ti pamagik. Nga uray nangisitak. Kan nakutungak. Kakasto pamagiti kay kaya ti foreigner. May mayatan ti kasto at trabaho. Ngam ti inak ag sales lady dita. Agtupi sa kwan. Taos tonto no umawag ti foreigner at chatmate ko. Oh, ipadas yung manday ta sapatos, Lolo. Ha? Nangalaam iti daytoy. Ginatang ko Nag-shopping ak. Iso nga inggatangan kayo mutin iti bado kan sapatos yo. Nangalaam manen iti kwartam ngay. Apay ay asang kadamag yo. Basta agsasaruno ti agsang putagrasya kanyak. Naamo ti grasya kanyak, Lolo. Oh, dayta, bado kan sapatos. Agyaman ak apok. Nagadumit dagita na ginatgatang mo. Wala. Nginginaan na bagdag ito eh. Sa dino nga tinaggapuan ti kunam agrasya, apok. Basta grasya Agpenpensyonak, Lolo. Pensyonada ak. O sige, tiinak man ipadas dagiti ginatgatang ko. Pensyonada. Ay, nagubingan pa'y laang. Agpinpinsyawn. Luklukon naksamanan day tanga apo ko. Nagparad ka, kabagays. Gumatang kayo iti karnet baboy. Sagmamanungay ti may sa akilaw kabagays. Nalakalaang no si ka, takabagis ka ka nga road. Sige. Mga lak iti may sa akilaw. Lolo, 5 kilo tigatangan nyo, tay ref tayo. Ha? Awan mo trip tayo, apaw. Gumatangak no madamdama. Adama tigatang ko. Ha? Alan, 5 kilo tigatangan nyo. O, at titigatang yo. Sige, tarumwarak tay nakgumatang iti ref. Bye. Ha, adun sa tikwarta ni Aida, kabagays. Wan nga raw. Kanayon nga do ti karga ti walit na. Pangalalaan na nga iti kwarta na. Katawan sa mo't trabaho na. Kunana mo ta pensyonada ka na kabagays. Pensyonada, iday? Ay, Jack Ambo Di namot kayat nga ibaga. Arkilaan ka man, Makoy? Kitwa na, Aida, kasinsin. Mano ti arkilam? Nalakalaang, takasinsin kakit nga raw. At the discount mo. Ay, sana. Singiram tay talaga apresyom. Adamat pagbayad ko. Ha? Yagdan no madamdama ti ginatang ko, Aref. Sagto 25,000 na di, Aref. Ha? Ay, dakkel nga raw arip dayta Aida. Wala. Sana bale, tado mo ti kargami. Tapon wag to iti ikan, kas kadakar karne. Kan ice cream, kan prut-prutas, ngagkakangina. Ha? Nay,
Nangabakan sa iti sugala, insan. Anya sugal nga ibagbagamat makoy. Sana ka man nugalan niya, nga uri kaskasan no. Wen ang awan sa mo't trabaho. Adda, iti online ti pagtrab-trabahwak, makoy. Anya nga online nga, insan. Basta online. Di mo dayjay. O sige, pakiuray mo taginatang ko aref ha, tainakman pa agi-take out iti kanan mi kinilolok. Tapno saan kami ngagluto. Iti kang inaan na restaurant ti pag-take out tak. Dagiti agkakaimas amakmakan, ka nagkakangin na tigatangak. O sige. Ne, nakaskas da. Kilat sa tibabak nang dayta kasinsin ko Majek ti panagbak nang na. Tawan mo't trabaho na. Apa nga, maduti kwarta na. O, adto ti arkilatilugan mo, makoy. Kantay, komboy mo anang yun nagditabalay iti ref. Ay na, saanin ta kumboy. Ay na, alam kit din. Ibal lang kumutla day no di maawatan. Ha? Apa nga ibulang mo ngay kasinsin? Kwarta day ta, ibulang mo kidain. Bariyak laang dagita. Kunak nga ron na dalusak di wallet ko no madamdama. Teka kami na bariya. Ibal lang ko. Anya? Apa nga Yag mo, no di mo kaya? Iso nga ron nga alaam tanyaman nga itid ko. Nalaka mabirukan ti kwarta, insan. Agyaman ang arod insan Arkilain naktumanain, intun sumaranaw. Wan, teksan kanto. Sige. Mapanang arodain, insan. O sige. Ay, bimang mo't day ta kasinsin ko. Agmalmalam, kan pasaray marabyan pa yung agpaspasada. Ngam, manulat mapasadaan na. Angam siya, may sala video call mi ti foreigner at chatmate ko. Ribo-ribo adagusan. Kumanang kayo ti balot. Ay, Balot. may samot netang agbabalot. Balot yun Kaasi amagmag na amang isur-sur-sur iti nakabasket a balot na. Nga manumatlat mapaglakwan na ngay. Awan baryak lang ti sweldo na kita. Imay itay dito'y balay ni Elisa agayam mau. Ayda, Ni, anya ti may na imbaga, lolo? damagan na kumakanaw no kayat mo ti agsuble niya nagtrabahwam idi agroserya. Kurang ka no ti sales lady da iyay. Ay, jak pagan ano dagita trabaho, lolo. Manumatlat sweldo ki jay ngay. Agbambanugak laang. Ayda, May mayatan ti trabaho kita, lolo. Bariyak laangan ti sweldo ki di ijay. nagadaw ti agdamdamag kanyak no anya ka no ti trabaho. Tagsasaro no ti paggatang mo iti appliances ta. Sapay nagdadakkel nga appliances. Kat nagbasit to balay ta. Basta ibagayo a pensyonada Pensyonada itay. Basta iti online ko na yun. Ay, amuyo lolo, saan ka basta matagibasit na giti karo ba itan? Taadun ti kwarta. Magatang ko ti kayat ko. Jay karo ba tayong asawa ti pulis? Di nak mapasikatan itan. Tadamot may pasikat kon. Ha? Ay sos, maday ti kasta nga ipagbagam apaw. San na saya at ti kasta? Nakalaslas ngamin day dya babae. Gaputa pulis dya asawa na. Kunamatlan asino nakabaknangan dito'y lubong. Ha? Babae ron tumalan dya asawa na. Ay sos, maditi kasta kunak kahit apaw. Kagpay sumat. Nagisay na pasikat idi kanyak. Isudamot itan ti pasikatak. Tadan pagkarit ko, lolo. Asino dya intulod mo, makoy? Apok. Ni kasinsin nga ida, apaw. Napanan na ngay. Kat malaman. Sumipngatan. Ag nightlife ka na. Kadwa na nagiti big time magagayam na. Ay, si mabali matan da dya kasinsin mo. Nagsosyal matan nga kawkawas. Kanayon pa yan nga ag sunglasses. Nga uray awam mat inay. Ay kat pangpurma na laang mo't apaw. Pati sapatos na. Nagngangato matan ti heels na. Way napaw. Sosyal itan da dya kasinsin kaw. Di na pa'y kayatin ti mangan iti turo-turaw. Masapul ka nung iti class a restaurant. Kun saanin namang mangan iti street foods. Wang nga raw, kastamot laang ti imbaga ni kabagis ko alulo na. Ay,
Anyamot na ito apuri na rin. Di kayat na. Kanayon di pa nag-video call mi. Makaumamot na ito alakay. Uri ko manusan alakay. Tapno damot serbina. Ay, kapilitan arumwarak manan tawan mga minsilid ti balay mi kinilolo. Awan lingag ti pagididdaak. Sana bale. Takwarta manan ti sukat da ito eh. Replyak. Ibagak ngagdi ko sakpay sa akrumwar. Ni, umawag manan. Hello? Are you ready, honey? By and by I will prepare first. I will take a bath. And then I will change my clothes. And then I will go out na. Okay, faster, Ida. Okay. Ayan ni Lolo, Maida. Anday di kusina. Umin-inom iti chocolate drink. Nay, imbag man ta kayat nanti chocolate drink. Di namot kayat sa eday. Kapilaan ti kayat na. Ay, pinilit ko Tamas sosyal akitaan no chocolate ininuman na. Anya. Ay, lakwak ko maiti okra kantarong. O sige, gatangak amin dagitalako yon. Ha? Agpaisaw, Aida? Wan, manumatlat bayan day tangay. Mano amin day ta? Talugasot amin, Aida. Naglaka. Bariyak laang day ta. Day ta. Aguray kayo. Manungay matimatmat gadan nyo iti panaglaklako yung itinatnatang lola. Basit laang. Ang angkatag laang mo't dagiti lakok. Manungay mat. No daduma, duwagasot. No daduma mat 250 kasjay. Ha? Nagbasit maten? Umdas maten aamay gatang iti para kusina. Napigsaak pa'y mat. Kabailak pa'y taglako-lakaw. Ay na, agmalmalam nga gisur-sur-sur kayo kastalang ti matgadan nyo. Idinto ta siyak, may sala video call, ribu-ribu adagusan. Video call nga. Video call ay ti online na trabaho. Nagnamay? Ay, nagasat ka tandaan ka iti kasta at trabaho. Saan ka ngagriga atakas ka na kamay kanay kasinsin mo amakoy. Wana? Mauy uyawak idiga po iti kinangisit ko. Ngam pagkwartaan mo't gayam dayto kinangisit ko. Taiso ti kay kayat dagiti foreigner. Foreigner? Agko nga min. Pasiga foreigner dagiti kliyente kiti online, lola. O sige, isupot yo amin ng tanatang iyo tagatangak amin dagitan. Mimi, napanan ni tatang mo. Ha? Napan nagpasada, Auntie Aida? Ni Lolam ngay, ayan na. Nakaturog, Auntie. Oh my God, anda pa pananta. Ha? Sa dino, Auntie? Ijay ili. Intamangan iti restaurant. Kalpasan na, ikang kanto iti kwartam. Ha? Agpaiso, Auntie? Wen, ang manutawan mo itayan? 12 ko na, Auntie. Bumalbalasang ka talagan, Mimi. O sige, agrobot kang arudan. Ha? Anya dayto ayan ta, Auntie? Ay, hotel daytoy. Agpalabas ta iti oras ditoy. Agrelax ta. Auntie? May mayat dito apanganan ta. Madmadi iti restaurant. Taado tinababangsit at tattao ijay. Ala, mangan kanwan, agbusog ka. Kanam amin dagiti in take out ta. Wan, Auntie? Sige, mangan ka laang wan, tasong batak bi iti awag ko. Wan, Auntie? Hello, honey? Hello, honey. Are you ready? By and by. Mimi is still eating. May I see Mimi, honey? Yes. Wait, honey, Mimi, ag-hello ka kina Uncle Maapurinar. Ha? Sino dayta? Basta ag-hello ka. Hello? Oh, you're so beautiful, darling. Ha? Sino te awagan na iti darling, Auntie? Sika. Expression nanday ta darling kas kadahani. Iso nga umisem kalatan. Ala, isem. Oh, come on.
finish eating. Ala, agawaam ka nun timangan, Mimi. Napanan ni Mimi, Lula. Diya ka mo, apok. Kung nakanoing kuyog mo nagpasada, Saan, Lula? Pinanawak mo dito'y balay itay. amangan nun nakikaruba. Una yun day nga ubing. Nagbulakbol manay. Alan anya pa'y lang teraramidam, Mimi. Ikatamon ti kawas mo. Manjak, auntie. Ikatam ko nak, may sa. Manjak, auntie. Diyak kaya takit kita anak na itapurinan. Ikan na kay ti ado akwartam. Nagtungpal kay ti kayat na. Daytoy, makitam day ti akwarta. Nagpuskol. Auntie. Make it fast. Alan, tagurura yan ti foreigner. Auntie, umismo akman nga rudbit. Sige, agawaam. Agsubli ka dagos ha. Uwan, auntie. Tulungan ko ba? Hoy, Mimi! Agsubli ka ditoy! Mimi! Naggapgap wa, Mimi. Ni Auntie Aida, tatang. Ni Auntie Aida. Apay ni Antim nga Aida. Anyat napasamak kin ko na. Awanagam, insarak na kitimay sa hotel. Kat ade pa paramid na kanya kajak kayat. Ha? Anyat ti kayat mo asawan, Mimi. Insan makoy, pangasim ka di di da kidarom. Lading itag insan. Ngam nasakit tinakam ko iti naramid mo iti anak ko. Kaanakampay mo't nga ron. Ngam may turod mo gayam nga ibugaw. Pagkawanan na kasinsin, saan na maulit na yung chay? Lading itag insan. Ngam nakaikudeng akon. Mismo aka anakam. Ngam may turod mo nga isagmak. Tapno makaliksab ka laang iti dakkel akwarta. Insan. Di mo iraman ti anak ko iti kinarugit ti pagsapulam. Kasinsin, ikan kay ti kwartam. Mano ti kayat mo, basta sanda kay darom insan. Kwartam lang da ita. Kwarta ang naggapo iti narugit a pagsapulan. Anya dagitoy isend kanyak. Siyak matiyad na diti a video. Kat, hindi madama ti video call me iti chatmate ko dahito ya. Awanan ba hindi dya lalaki? In-record na gayam dagi dya kat naiwarasan. Kapakapain ako na. Anya ngayon tirupak nga iparang ko kadagiti tao. Tsak kabalanan da ito'y. When, iso, nasasayat no, katalaklangan tibiyag ko. Tsak kabala na sangun dagiti a problema. Aida! Aida po! Aida! Anya aramid mo na po! Kibusak tibiyag ko na. Awanan ti rupak nga isarang ko kadagiti tao. Kana, indarom na ko ni Insan Makoy. Diyak kaya ti mabalod lolo. Iso kastilangan ti aramida. Ay, saan? Sana nasaya ati kastangar aramida, mapo! Nagbasol ka lang aruday. Nayo naman ti basol mo. Dakas ti mangkatal ti bulod mo abiyag. Basol iti namarswa ti kasta. Diyak kabalan na ito'y lolo. Ilamang daka. Ilamang daka. Mabuta! Aida! Aja ti papaspasamak kan. Apo!